Eni bulu binaka na turang marama tarubo kinangona leki kemlikele sarra biokani ni siamo tsikamai ena buku na taru live ena kabi binaka ni kuwa servo kay Bounty Premium Rama Taste the Spirit of Fiji binaka balebo Bounty Premium Rama ena buku ni namu bitoko ni weekenda ena buku na servo ena mbongi binaka ni kuwa na ikawani singa ni bulan goko Disemba status sarangauna sabola taltungo kamendana bakabara na bulan goka mena sa kinta baka na bulo Januari sanga kapani seni kuwa ina tosa waka malu tiko tosa tiko ena bosota ke ina nonda ngandreba tiko eni menda nandonu makakede na bula ko Januari ina ndoru servo ena mbongi vina ni kuwa ena senga pakandua nina kauti kindaru lesu ena ndua saranga na kabu kwa kati kamida ngai kati ena rongoda ena mbongi vina kanede rongoda Taste the Spirit of Fiji. Yan sa akin tawagin na lang ni Bunuan, siya matsukumay na BTFM Facebook page, pakatalang kinabikim ni Kelsara, na siya matsukumay na live stream ni BTFM, pakatalang kinabikim ni Kelsara na biyokan ni Nindo Patapulimengo ka, and Salakang Barengo ka na BTFM, and BTFM 92.2 FM, and ang buong ibinaka inda yan. Rama tabikim ni Kelsara na biyokan ni siya matsukumay, and ang buong ibinaka ni Kuwa, may bakangan daru, baka namatikan, and abukun ng daru servo, and ang buong ibinaka inda yan, duwa na sere kadalindi. Daru na rongoda ena bogi bina ni kuwa mabirto na matser na bonga kilewe asi eni talo ni ser marama tau daru rongoda na kini talo no en bongi bina kedenda ye rongoda pamul terbi kemni kira sarabio kaini ni siya matsikumengo ka en BTFM Facebook live dina ni bia lenga tiko na daru live ena bongi bina ni kuwa ia esanga bakando ni rto bakalewele na engineer na rto bidi dakitiko na rto sanga me baka binaka taki na daru live mbulo binaka bi akuila tambolo fada mbulo binaka bikem duka sarabu bal fada akuila tambolo mbulo binaka binapale sarkena tingi taki na BTFM itokani en mbong binaka ndainda ye rongoda bikem duka talon ni ratu tambu asakia e wek serngore mige botenga bikito na separon tingo ka Howell Road mbuna osena kemi ke sefo wakatan kire bisalote tubo serngore bote buntonglo araki mera impulsi ayada kay wangi sa trabaho ko bote bikito na maril boy mbau ino be no kay maimbenga nok sembul binaka bakata kina be ju the kawa Samuel apos kilang imbulo binaka rongoda andono mo like andono mo share ena bukuni ena buku nandaru servo kay Bounty Premium Rama Taste Spirit of Fiji ena bongi binaka ni kuwa rongoda andono mo likes kuni bawal taka ena babunan kumbal tan singal tule ena tarati ko kina enduwa ni loma may Bounty Premium Rama okay nandaru servo ena bongi binaka dendai na italo ni sere may bertuna bonga kileo yang asi adani sere maramatau artau arongod kinan domoy ino ke vinumbu Thomas ramatau ke poli asi sabai ka bulan serengo ka ino ke vinumbu bubata kanalealo mena masada production na serengo ka be kemena bekan emboleta saranga eduna turbo ni levu ke induna maramatau mai ngau ngone talo ni sere kachikachi ngoka Balata ni maramatau nga mai ngau wata kei turang kai mibuno lebu e rau talon takiti ko pena serengo kakadani sere maramatau tikon rau budinon rau vital noa en mona liba oron no vita ngoka rau mani mai sota bakandua bakarua bakatolu sakila maramatau senga ia kami tangai kachibea u turang tau mibuno lebu ngoka ya nongu kai nangona ya oko relax tunga peace tuang kai cool tak tu malun robital no me bakanga nintendo mo talangat ko biturang kai santo moni marama taun dina saranga me bakanga ni ambutin na pola mata non robital no kami da mosi tunga non rodo basa kena pola mata bal tan na vengriti o marama tau sanga talin bina katoko me kindo off na telefoni lebu nintendo mo o marama ningangu karon tomo na tokon darbo ni buno lebu sabi na katoko na telefoni mesa on tunga 24/7 senenge bina katoko menduna ngona mengai engire ni bango mengai off tu na telefoni sa na charge nga sa dur tunga bina telefoni mesa charge tunga na telefoni mesa 100% tunga na bateri pala to marama tau na amita lang kay atsin to may turang kay buno lebu e pakabu na medha ko sar tunga kira duna ngona Atara bekali bi maramatau mesa ngole balang email na kibeng kravi baka kono ngole maramatau ko ka same thing nga kabitu ko maramatau yang andre ko me batu nga ya talibon me 100% nga all the time
Oci lagi tingo maramatai balang ngai dunang una ke dong girti ko henyo turang ke mebono lebu sabaka mesa siang ngai receive tu ko telepone ngai sonang una ngai ne satu kuno maramatau isa baby na telepone ko kasawan pasien ambo ko nambongi sa bidia kina bakasama ne turang ke mebono lebu sekilan de bakto ko sengai ono maramatau mundanga mengau tu sakile lebu tu nilai nandina. Iya angkai tukun tu mokan sawan pasien telepon enam pun ngang giran ngai sa off. Sanduna kasal yang tu ike. Iya omar mata umai sanan tua. Soalnya na dong giran mai taka toko boy. Sanduna no mo tomar mata unisa. Duna kasal kartu tu turang kai mebono lebu. Iya turang kai mebono lebu marwande sartunga. Nalon rau habital noa. Bakan ya tukun na maramani nganggo ka. Inang ko baby daling hang wala ngang ko kay pala yung ulit sumayin daro sana may ibaw mandarun tuwang banga. Iya, ang gay man naman siya wala yung laki. Ningay kinta pa yung muryo atarobo. Niyo no na maramata umay ngaw. Sando talatiko na kinesomi may balang Sando na ka na mo sinyalo na nagay nga rebo ko may bulo lang na seringo ka. May seringo ka may olong ibakan doki na uir ng bulan ni Abitaung, uir ng bulan ni Biotin, iratubi awaki, kay ir no nandalumani, kay kire walang oko ya may seringo ka. May pakandita ko lang abira, kay otubi awaki tubo sa manidapa. Nanumuti ko ng telepon may 100% on chiko, balat na long distance relationship, ito may buwata walit tungang balat na lapa, na buko ni Bitartara, ni telepon ni bakata ka maramalingaw, ito ko na moko ni sa 1% nabongi. Bekan kita bekan ni siya masih kumaya nabongi bilang ko ni talon ni sir ni baka nanu maramatau may bertropong kelewa ya si nabongi bilang kini dai. Yo sabi na kami kita sarabekan ni siya matumingo ka BFM Facebook live daruna saraba live telemantanga na talon ni sir ngo ka nabongi bilang ko arong tanto no like tanto no musya. Nabongi bilang ko buku ni daru servo ke bounty primram taste spirit of Fiji mosi diri ni solituro nandina turang kai ngai laki habato kamaya o maramatau nindo tu bito maramatau esang ngato ngabi turang kai inang kudalomane baby darling na telepone me kuni off malatana daba me 100% tunga bengon todo ka usabir ngot tunga na domamuni ena lebu nang kuntomani ko ye turang kala maramatau ro kinang lele dar sarungot sarungan ni talon ni sere maramatau may bertonopong ka kelewa si enang bogi bilang ni kuah. Subile sutale nanga koya kami dani behi osaki abu mairawa makuali vani matamu ei maramata esu dia Sengani sami mahinda lomani lemuni nungunda mani ko ismahidia mosia mode baby
Ito kwento ni Sere, migurto na ilang lawan na po nga kilo ya asin talo ni Sere kimara matao en nampong ibina kaindende rotan tuno mulai kanto mo siya en apukon taru Sere po isa ngai ngolo maramatang dungan reba tu 100% na telefoni ngele kita kami balangi sa 1% ka manendun na pasyente sa 2%. Sangi kilau darbo ni buno lebu ka siya ngayon nung maramatang umtang rato kilele butu en lele nantina. Sa bila kita lembag biyaw onong gudalamani. Tura kina marama duro mulai duro musia na bukan terus serbo na bawa ni kuopong ka kilewayasi pinabali besar bounty premium ram tesa spirit of Fiji ena buku no mni beito ko nanu to kadar bingara bisa muturong tani dan kay sot talen nang live ni boti